نویسکار خالد ابراهیم به زلالی بحثا ئارمانجا پەکەکەژی کوشتنە زاراوکێن کوردان دەکێ و دەبێژێ پەکەکە بڕژاندنە خوینە زاراوکێن کوردان خۆش ماڵباتێن وان نێزیک دکێ و باوەریە ماڵباتێن زارۆکێن ددێ کوشتن بەدەست دەخێ. نویسکار خالد ابراهیم دە گوتارێکدا دەبێژێ ڕۆژ ئاوای کوردستانê di serdemê desalatdariya PKK de bûye xwedanê mezintirîn goristan û malbatên zarokên ku PKK wan didê kuştin piştevaniya kojerên zarokên xwe dikin. هەروەها نویسکارê navbûrî dibêje ku di zîndana Sînaeya bajarê Hesekê de serkirda nîşanvan û şarezayên çêkirina çekan û bombaniyên Daişê hebûn. Pêwîst bû ew hemû ji hev werne dûrkirin, lê PKK ew hemû li yek cihî kom kirin. Xalid İbrahîm didê xuyakirin ku pêwîst e teva rêkarên parastina sivîlan derdora zîndanê hatibe bicîkirin. لێ ئەو پرۆپاگەندەیەک و پەکەکە هەردەم و دەمەکێ دروست دەکێ وەکە سیناریۆین فیلمین هۆلیوود تو زەلالیەک ژێرە نینە و حتاوەکە نەهاش بۆی خەلکێ و ڕایە گشتی نەهاتیە خویاکردن سوود ژێ زیندانیکردنا داعشاندنەوە زیندانە حەسەکێدا چییە؟ هەروەها نویسکارê navbûrî dibêje ji ber ku Daeş dirindetirîn rêxistina terorîstî ye ya herî rast ew bû ku qesedê wan tesfiye bike ji ber tu aliyekî ew gunehkar nedikir. ئەو ژی بێ سەدەما و داعش بە هەزاران کورد و عەرەب بە درندانە کوشتنە و پێویست بوو ئەو هەموو پەرێن لێ چەکدارن داعشی هاتنە خەرجکردن ji بۆی باشترکردنا ڕەوشە دەڤەرەیە ژیانێ و خزمەتگوزاریە هاتبە خەرجکردن. دەربارەی ئارمانجا عێریشێ لەسەر زیندانە سیناعا نویسکار خالد ئیبراهیم دەبێژێ و ئارمانج ji عێریشê rizgarkirina serkirdeyên Daişê bû. Diyar bû ku ew ê li zîndana Sîna'a durust bû şano bû. Qesede û piştevanê wê PKKyê ku ji aliyê ewlehiya rejêma Esed û pazdarên Îranê ve tê piştevanî kirin, bi zebra hêz û gevxwarinê li ragihandkaran nahêlê ew ragihandkar rastiyan veguhêzin. دە گوتارە خۆدا نویسکارê navbûrî dibêje li cem qesede û PKK Behzad Dorsun û Emîr Hamid û her heşt efserên Kurd û tevaya binçavkiriyan ji aliyê pêde ve bêhtir metirsiyê ji Daişê li ser pêde durost dikin. نویسکار خالد ابراهیم گوت jî ku bi vê pîlanê sînûrên Herêma Kurdistanê dikevine metirsiyeka mezin de ji ber dema ku Daeş lê sînûrê Şingalê xwe rêk dixe û êran fermanê bi hejda şeعبî dike ku ji sînûrên Diyale û Kerkûkê vekişin. Diyar e ku armanc jê durustkirina metirsî û fişariye li ser Herêma Kurdistanê. وەکە نویسکار خالد ئیبراهیم دەدێ خویاکردن پشتی پێشڤەچوونن زیندانە سیناعا پێشڤەچوون لە دەڤەرە دیالە و کەرکووکێ دروست ببن ji ber hejda şeعبî û artêşa Iraqê xwe vekişênin û bargiranî hemû li ser pêşmergewê durust bibe. Dê berdewamiya gotina xwe de nivîskar jimarek pirsyar araste dike wiha dibêje çaw ew hemû çek derbasî zîndanê bûne ji ber çê ev jimareya mezin ya tundre û teroristan di nava bajarê Heseke de dihatine xwêkirin. Ev grûpa ku bi hezaran pêşmerge û çekdarên qesede kuştine ji ber çi hetaweka niha hatine parastin. Dê dawiya gotara xwe de Xalid İbrahîm dibêje ku PKK beriya niha gefa kuştinê lê min û malbata min kiriye û dê dema niha de jî her metirsiyek li ser min û malbata min durust bibe PKK berpirsyarê yekame diberde.